Саламағыз. Башқұртстан юлдаш телевидениеында юл патрулі тапшыруын қарайығыз. Бүгінгі сығарылышта. Туймазы районында бір юлы 2 өліміслі авария болды. Стәрілтамақта ватанды хақылаусылар күні алдынан рейд өтті. Башқұртстанға сатлама хауықтар келі. Ақадыр бары тұрағында лайын тікілі берек. Дүртүйлі Нефтекама автомобиль юлының 2 километрында теркелген аварияла кіші ғымыр өділді. Юл транспорт вақиғаға 24 февральда Краснокама районында болды. Яқынса мәғлумет бойынша Chevrolet Lanos менен идара еткен 69 яшілік ир қаршы ғыдатқа сыққанда Шкода Rapid менен бәріліші. Түдімтәлі 2 водительді дауаханаға одатыла. Шкодалағы 47 яшілік пассажир қатын вақиға орынында оқиян бірі. 22 февральда кескі сағаттарда Ауырғазы районында 10-сы модель ВАЗ автомобилі 31 яшілік қатынды тапата. Ол шында оқ вафат бола. Авария Үфі-Өрімбур трассағының 65 километрында тіркелді. Машина менен Стәрілтамақта яшаусы 36 яшілік ердің идара айтуы білдәлі. Водитель өздеріне қарағанда, еяулі рұқсат етілмеген орындан юл аша югіріп сығып барған. Бұнан тыш қатын яқтылықты кері қайтару элементтары болмаған қара кейімді бола. Қызғанысқа қаршы юлдарда өлім менен тамамланған башқа аварияларда тіркелді. Мәсәлән, 21 февральда Стәрілтамақта болған юл қазағында машина хатта 2 өлішке бөлінді. Башқұртстан дәулет автоинспекциясы мәгълүматтары бойынша авария қаланың Бабушкин урамында түнгі өстерді тіркелі. 99-сы модель ВАЗ автомобилі менен идара еткен Стәрілтамақ районы егіті юлдан осып сығып электр бағанағына бәрілі. Ярақаттардан ол авария орынында оқ хәләк бола. Оның водитель танықлығы болмауы һәм юл хәрәкәте хәүефлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре тарафынан берничә тапкыр яуаплылыкка тартырылуы асыкланган. Всем участникам дорожного движения юл хәрәкәтендә катнашучыларның барыһын да кагыйдәләрдә тәвәл үтәргә сакырабыз. Водительләр болосырда һава торышының үзгәрүсән булуын онытмаска тиеш. Тидлек режимын үтәргә кирәк. Транспорт менән идара иткәндә бөтә хәүефлек талаптарын хәтергедән сыгармагыз. Тағылы хәтерерәк авария Мәләвез районында тіркелі. Киске ундар тирәһендә Өфе-Өрімбур юлына Toyota RAV4-нен идара итүсе 32 яшьлек Салават кешеһе сыга. Иргән касабаһы янында ул төп юлга борылган мәлдә өстөнлек менән файдаланучы Хино фургонына юл бирмәй. Өфөнән Өрімбурга юнәлгән машинага төкелгән кроссовер КамАЗ тәгәрмәстәре астына ыргытыла. Һөҗүмтәлә еңел автомобильдең водителе, салондагы 66, 61 һәм 33 яшьлек үз пассажирның вакыйга урынында ук гомере кыйыла. 24 февральда Туймазы районында тіркелген 2 аварияла кіші ғұмырдары өҙөлдө. Көндүҙ Хамар Өфө Силәбе трассаһында Дөүнексия менән Скания бәрелеште. Уңғыһы менән 49 яшьлек Силәбе водитель идара иткән. Авария һөҙөмтәһендә еңел автомобиль салонындағы 23, 55 һәм 49 яшьлек 3 пассажир һәләк була. 2 водитель дә ауыр тән ярәхәттәре ала. Әлеге урындан бернисә километрда гына Ольховка ауылы янында яна бер авария тіркәлә. КамАЗ автомобиле водителе идара итү һәләтен юғалтып, қаршы һыҙатҡа сыға һәм Мерседес маркалы фураға төкөлә. Көслө бәрелешеү һөҙөмтәһендә ырғып киткән өлөштәре үтеп барыусы 6-сы модель ВАЗ автомобиленә зыян килтерә. КамАЗдагы водитель һәләк була, Сканиялағы 2 водитель яралана. Әле был ҡазаның сәбәптәре асыҡлана. Башҡортостанда Лада автомобиле ҡаршы һыҙатҡа сығып КамАЗ астына инеп китә. Юл транспорт ваҡиғаһы Яңауыл Үргет Әтешле юлының 8 километрында 19 февраль таңғы 5-тәр тирәһендә теркәлә. Яҡынса мәғлүмәт буйынса ВАЗ автомобиле менән шул төбәктә йәшәүсе 38 яшьлек ирҙең идара итеүе асыҡлана. Ә КамАЗда 32 яшьлек Татарстан водителе була. Һуңғыһының һүҙҙәре буйынса еңел автомобиль кинәт ҡаршы һыҙатҡа килеп сыға. Әле ваҡиға сәбәптәрен асыҡлау дауам итә. ВАЗ менән идара итеүсе ауыр тән йәрәхәттәре менән дауаханаға оҙатылған. Водительдәрҙә алкоголь табылмаған. 23 февральда Бөрө районында юл транспорт ваҡиғаһында 3 кеше йәрәхәтләнде. Көндөҙгө өстәр тирәһендә Өфө Яңауыл юлының 75 километрында 15 модель ВАЗ автомобиле менән идара иткән 32 яшьлек ҡырмыҫҡалы егете йоҡлап китә. Һөҙөмтәлә уның ҡорос аты ҡаршы һыҙатҡа килеп сыға һәм 21 яшьлек Өфө егете идара иткән 14 модель ВАЗ автомобиле менән бәрелешә. 2 водитель һәм 14 модель Ладаның салонындағы пассажир ҡатын йәрәхәтләнә. Руль артында сәрем итеү аварияларға юл асҡан берҙән-бер сәбәп түгел. Йыш ҡына һауа шарттарын дөрөҫ баһаламауда аяныслы тамамлана. Өфө эргәһендәге Максимовка ҡасабаһы янында сағыу ҡояш баланың йәрәхәтләнеүе менән тамамланған юл транспорт ваҡиғаһына сәбәп булды. Ашҡаҙар урамы буйлап барған Ренологын һулға боролош яһаусы Лада Ларгусты үткәрмәгән. Һөҙөмтәле Ладаның бер яҡ сите тулыһынса иҙелә. Логондың водителе аңлатыуынса сағыу ҡояш уның күҙен сағылдырған һәм ул боролошто үткәреп ебәргән. Юл транспорт ваҡиғаһы һөҙөмтәһендә салондағы бала йәрәхәтләнә. Автомобилдә балалар креслоһы булмаған. Социаль селтәрҙәрҙә Башҡортостандың баш автоинспекторы Динар Ғилметдиновтың отставкаһы тураһында һүҙ ҡуйыртыла. Бындай мәғлүмәт Башҡортостан буйынса эске эштәр министры Роман Деевтың 200-гә яҡын дәүләт автоинспекция хеҙмәткәренең ҡыҫҡартылыуы тураһында белдереү яһауынан һуң тарала башланы.
Идаралык итәкчеһе был имеш-мимештәрнең дөреслеккә тап килмәү хакында хәбәр итә. Динар Захит улы шулай ук ведомство хезмәткәрләре санын оптимальләштерүгә лә аңлатма бирде. Уның фикеренчә, республика юлдары даими күзәтү астында. Махсус видеокамералар эшләй. Кыскартуларга бәйле проблемалар көтелмәй. Хәтерегезгә төшерәбез. Башкортстан буенча эчке эшләр министры Роман Деев дәүләт йыелышы корылтайда телмәк тотканда был карарны интеллектуаль сараларда куллануны оештыру менән аңлатып биргәйне. Әмма барыгын да эштән бушату мөмкин түгел. Безнең юлдар Европаныкы менән сагыштырганда озынрак та, һуңынан камералар ярдәмендә генә барлык закон бозу осрактарын, мәсәлән, исерек водительләрне асыклау мөмкин түгел. Алкоголь менән шаяручыларны тоткарлау һәм медицина тикшерүен үткәрү мөһим. Деев шулай ук Татарстан мисалына тукталды. Был төбәктә кыскартылган дәүләт инспекторларын муниципаль хезмәткәр буларак эшкә урынлаштырулары билдәле. Узган шәмбе Өфөлә рейс автобусы менән авария теркәлде. Якынса мәгълүмат буенча Сагит Агиш урамында Даунексия үзеннән алда барган автобусның астына инеп китә. Вакыйга урынында юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре эшләй. Әле гадәттән тыш хәл сәбәпләре тикшерелә. Зыян күрүчеләр турында мәгълүмат аныклана. Тәҗрибәннән күренүенчә автобуста кешеләр һирәк яракатлана. Әмма был төр транспорт менән бәйле юл казалары арта гына. Мәсәлән, 20 февральдә ПАЗ автобустары гына 2 тапкыр аварияга эләкте. Тәүгеһендә Дуслык монументындагы ямәгать транспорты тукталышында ПАЗ менән Рено Сандера бәрелеште. Еңел автомобиль водителе әйтүенчә, автобус менән идара итүче уның алдына сыгып, юл халатын алмаштырырга тырышкан. Яңа гына яуган кар һәм тайгак юлды исәпкә алмау һөҗүмтәһендә авария килеп сыга. Бәхеткә был күңелһез вакыйгала зыян күрүчеләр юк. Сираттагы каза Сочи урамында булды. Opel Astra Яулене үткәрү өчен туктай. Буны күреп автобус водителе тормозга баса, әмма туктай алмай. BMW X1 кроссоверын төкөй. Һуңгыһы Opel'дың арткы өлешенә бәрелә. Бәхеткә Яуле водительләрдә зыян күрмәй. Ошыга охшаш тагыла 2 авария металл базаһы тукталышы янында теркәлде. Тәүгеһендә Mazda менән Skoda Fabia бәрелеште. Якынса мәгълүмат буенча Чех автомобиле тизлек режимын дөрес сайламаган, һөҗүмтәләр талап ителгән мәлдә туктап өлгермәгән. Тайгак юл һәм игътибарһызлык яна авария сәбәбе. Бәхеткә унда кеше гомеренә зыян килмәне. Ошыга охшаш тагыла бер аварияла Cherokee менән Mitsubishi Outlander бәрелеште. Юл киселешенең каршы ягында иһә бер юлы 5 автомобиль аварияга эләкте. Шаһиттар билдәләвенчә, кызыл төстәге КАМАЗ уң як ситтәге хезаттан һулга борылыш яһарга теләгән. Маневр барышында уның арткы өлешенә ак төстәге КАМАЗ фураһы, Hyundai Accent, 10 модель ВАЗ һәм Mercedes Sprinter микроавтобусы төкелә. Бәхеткә береһе лә зыян күрмәгән. Юл транспорт вакыйганың сәбәпләре асыклана. Өфөлә үзен полиция хезмәткәре дип таныштырган кеше таксисты төп башына утырткан. Зыян күрүче водитель сакырылды кабул итеп тәгаен урынга килеп туктаган. Әмма клиенттың унда көтмәү асыкланган. Әмма һуңгарак ул шылтыратып тоткарлануын турында хәбәр иткән һәм үзенең тәртип һаклау органнары хезмәткәре булуын да әйткән. Шылтыратучы телефонына 4000 сум акча алуын үтенгән һәм сыккаста уны кире кайтарырга вәгъдә иткән. Таксист ялган полиция хезмәткәренең сүзләренә ышанып, уның телефон номерларына 2000 сум акча алган. Әмма клиент сыгырга ашыкмаган. Бераздан ул телефондарын да һүндереп куйган. Башкортстан буенча эчке эшләр министрлыгы осрак буенча енәят эшен кузгатты. Полиция мундир данына тап төшерүчене эзләй башлаган. Узган кисадна ватанды һаклаучылар көне алдыннан Тотош республика буенча дәүләт автоинспекциясе рейдтары үтте. Безнең иҗади төркемдә оператив сараны яктырту максатында юл хәрәкәте хәвефсезлеге дәүләт инспекция хезмәткәрләре менән бергә Стәрлетамак районына юлланды. Рейд барышында исерек водительләр игътибар үзәгендә. Юлларда тап улар хәвеф сыганагы икәнлеге барыһына ла мәгълүм. Инспекторлар 10 модель ВАЗ автомобилен тикшерү өчен генә туктаткайны. Документларда караган арала инспектор водительдең аракы эскәнен һизеп алды. Әмма береһе алкотестер 1,5 ашу миллиграмм алкоголь барлыгын күрһәтер дип уйламагайны. Кайһы бер водительләр яуаплыктан котылу өчен автомобильләрен ташлап касырга мәҗбүр. Әмма кагыйдә бозу барыбер гадел котыла алмай. Рейд барышында барлыгы 3600 кагыйдә бозу осрагы теркәлде. Шуларның 150-һе тыелган урында каршы хезмәткә сыгу, ягъни башкаларның гомерен хәвеф астына кую. Исерек килеш роль артында утырган 78 водитель тотылды. 22 февральдә юл патруле проектының эфирга сыга башлауына тәүәл бер ел тулды. Бына ул тәүге һөҗүмтәләр. Безнең иҗади төркем 300 вакыйганы яктыртты, 270 сюжет әзерләп күрһәтте. Без Башкортстан юлдаш телевидение эфирына һезнең өчен уңайлы вакытта сыгабыз. Күптән түгел тапшыру башкорт телендә әзерләнә башлана. Социаль селтәрдәге төркемебезгә 2000дән ашу язма урынлаштырылды. Без тәүгеләрдән булып республика юлларындагы хәлдә оператив яктыртучыларга әйләндек. Туган көнебездә тамашачыларга юлда үзләрен тәртипле тотуларын һәм юл хәрәкәте хәвефсезлеге кагыйдәләрен тәүәл үтәүләрен теләйбез. Безнең менән бергә булганыгыз өчен рәхмәт.
Патруль автомобиле елына 150 000 сақырымдан ашу юл үтә. Без ышаныслы машиналарны хайлайбыз. Peugeot Citroen брендына өстөнлүк бирәбез. Автомобиль Таң автокомпанияһы Башкортостандагы Peugeot һәм Citroen автомобильләренең рәсми дилере тарафынан бирелде. Новый Peugeot 3008 – самый ожидаемый кроссовер и обладатель титула «Автомобиль года 2017». Автомобили в наличии в салоне Танавто по специальной цене. Микрон. Большой выбор автогаджетов на любой вкус. Скажи на кассе кодовое слово «Дорожный патруль» и получи выгоду 10%. Все подробности на сайте micronnet.ru. Только в Центре китайской медицины «Золотой дракон» ведут прием китайские доктора. Диагностика по пульсу, точечный массаж, иглотерапия, кровопускание. Менделеева, 229. Телефон для записи 286 03 03. Видео язмаларыгызды бәйләнеш тәсилтәрендәге безнең төркемгә яки электрон почтага Patrol уралган a@ufa.ru сайтына ебәрә аласыз. Юл патруле тапшыруын әзерләгән команда һезгә уңышлар теләй. Автомобильләрегез һынатмаһын, юлдарыгыз һәр сак асык булһын.